napa disengena alena Nabi Yusuf. Yero watue dena na ule perengi papen dinna Yusuf kiolo na pak jamana. Maka dani surumanangi masu tawe. Jadi watuna napa disengen alena Yusuf ku padoranena dena gaga tauleng newa si bawa. Nanapa karak lopo ni. Gangkana yang kalinga ni kuto Masir letu toni karebai ku sorajana pirau. Maka dani Yusuf ku padoranena. Iya na Yusuf tumu piga ambo iya ke podoranena na yang kalingana yaro adai dena ule mette na sabak metaulak dei ku Yusuf. Nenapa maka dasi Yusuf ada penomai ma ada pena na podoranena maka dani iya na Yusuf podoranemu iya puremu baru joka ku Masir. Iya ke maka kuange aja na mu masara aja tona masa sekale na sabak mu balu kak biasa. Sitongan na engka kata na puang Allah Ta'ala na pakak diolo kak joka kumanye. Ia naritu kuam mengiu pasalama ito megay. Napai 2 tahun ngan rasa-rasange kanay kampunge. Nang kamupa 5 tahun, dena dakala si bawa detone ngala tawe. Jaji maku ni robate na puang Allah Ta'ala pakak diolo kak joka kumanye. Kuam mengi engka matoiko. Na dena petu aso seremu kulinoy. Jaji tanya iko na sabari ujoka kumanye. Iya kia puang Allah Ta'ala. Alena maka kak mancaji ambok na pirau. Mancaji tona ponggawa kusorajai na ukuasai manatoi tanah Masir. Leso no gati pudangi ambok makada. Makuhe adana anakmu Yusuf. Pura nak naka puang Allah Ta'ala mancaji ponggawa kusinina tanah Masir. Jokani may gati. Kukita na gose matu monro kuam mengisi kaweki. Idi ambo anakta si bawa apotamaneng. Makuto paro bembeta, bembalata, sapita, si bawa sininna agagatta. Iya pa matoiki si bawa sumpulolota. Kwa mengideta kasiasi, nasaba angkamu pa 5 tahun ang rasa-rasa melok pole. Sitonganna matamu na tumitay. Makuto paro binyami ngandriku. Makade iya tongan na Yusuf mewa kwada. Rima kwana naro, cari tangang yambo sininna akwasaku ku Mesir. Si bawa sininna ye pure muita napa patiwi ni gati mai. Pure ro nakado ni lo na binyami napa tadi. Tari toni binyami kusalangkan na Yusuf. Tale tari na Yusuf na joka botas di podoranena. Pure ro mapamula ni podoranena Yusuf mewai si pak bicara. Neng kalingana na karebay kusoroja makadangkay podoranena Yusuf. Maranu ni pirau si bapak jamana. Makada ni pirau ku Yusuf. Podani podoranemu makada. Patekeri ni kaladai mu napako lesu ku tanah Kanaan. Patiwi mayambokmu si basum pulolomu. Na waleko matu tanah po makasinge ku kamponge. Namu panet dingi matu como na tanay ku Mesir. Pudatoy makada. Tiwi toko 2 telu kareta pole ku tanah Mesir mu pake lurang yambokmu jokamay. Makuto paro anakmu si bawa benemu. Aja mananengi agagamu iya musalaiye. Nasaba iya po makasinge ku tanah Mesir mancaji matoy matu apun nangamu. Jaji na pegao ni anak na Israel. Yalen ni kareta ku Yusuf pada na surangi pirau. Yaletoni do konandre ko menging kanandre kulalenge. Rilain na ro yaletoi papasele tasi pasanna. Ia ke binyami 5 pasa yalengi si bawa 300 dui pera. Nakiringa toy ambo na 10 keladai lai ia na patekerie warampara pemakasin na tanah Mesir. Si bawa 10 keladai komba ia na patekerie ase. Roti si bawaan rekandre, kuam mengi engkanandre ambok na kulalenge. Pure ro, napalalo ni joka podoranena. Waktu na melo ni joka, maparengarani Yusuf makada, aja mapengewah kulalenge. Jaji pada nasaleni Mesir na joka ku tanah Kanaan. Letuk na konro na ambok na podani makada. Tumupi Yusuf. Alena na maparenta kusini na tanah Mesir. Iya kia, tak kajan mi Yakub na sabak de na matappe. Ia mani na mendre sumangena icari tangan mani sininna pure na puada Yusuf. Si bawa netatoni kareta ia meloe naola joka ku Mesir. Makadani Israel. Si kunatu matappe na. Tumupi pale anakku Yusuf. Melo kak joka mitai riwatu dena pa umate.